سلام كمي تخونو خمي اللهم alright داغماي كأنكو عدحان متاخمنا وحبشا education برهالو دحوبي اسكسمع على لايف علنا دينا حدث قبلو okay alright كرم كمتي مأتو تريقو زلخم حوات يا ابل امازون ريبورت قداماي ربعي عامتي 2025 ناي ورح حدا ناي ورح خلته ثانك يو ورح سلسة اتاوين وصان كنغرانا ان كال ناي لوم عداغا انتاي مسل صبصاب نغبرينا قدمنا ب ثانك يو قدمنا ب ابل اند امازون مخاد نحوات نساتن لكع ماركت نستعصو ان كبانا ماركت نقعصو almost 15 دقيقة ترفو ابزوش تاع 15 دقيقة بزح مقلبات كنرئ نخيلينا 15 دقيقة يترفو زلو ماركت كعصو as of now apple كم تريقوا زلوكم يا 0.40 اب كيرلو then كلتيام بقدميت አለዋ امازون 191 ማለት ገና ረብዕ ደቂቃ ኣለና ስቲል ብህጂ ክንሪኢና ያ by the way tesla لما عندي cap 290 ክትሓልፍ ኣይከኣለትን that's a big resistance ኣው ጋጥማሎ so most probably ጽባሕ ክሪኣ ንኽእሊና ካብኡ ትቦት ከተኾን ሎሚ at least green እንተ ዓጽያ ጽባሕ ሆፕ 291 እንደ ኣባፍ ክትከይድ ትኽእል እያ ልዕሊ 291 እዚ ክብል ከለኹ ግን ናይ ጽባሕ ዘሎ ኢኮኖሚካሊ ዳታ ጽቡቕ ምዝኸውን ማለት እዩ Nvidia kind of okay as of now كساب هجي 3.10 increase جرالله and then Microsoft أحوات نايت مالي ريبورت هبتنا as of now هجي 8.61% increase جرالله ميتاون تمالي ريبورت رخبنا صبو earnings رخبنا إنا نايزياتن 4.85 صبو قالو what is Palantir ترينا not happy but it's back and forth by the way سكرينا green dot close تقبر تقبرن so now زي أخن سرعينا so قدمنا up to earning ساعات لك 4 ماركت نساعات سوين كبانا قدموا قلقلة clean out housekeeping كنقبر مجمريا أحوات اتوم فيسبوك نعاي زي تقاتلوني ذلهم فيسبوك mostly تقاتلوا مخنياتو بفيسبوك بتعمي غلطي في زخون حدش نقرت اليو زم حلالف so نابنت هجنري أزلنا لكتس ترامب انتايلو عن تبو ريبورت غيرو مسيلكم زي أنهلك ترامب says زخونة هاجر oil كاب إيران مستجز مس أمريكا بيزنس يبلنا له so technically تمالي ني إيران sanction غيرو لالو انت إخنب انت إيزي still تزرر بالله حوات مبل حمشاي جزي زقدام كم زر خبو يتمدب زلو جن yes still mostly I think so China more كاب oil تجزئة politically بزح نجار زرخبو زدللو تسمع عبصبو نجار يزلو كوينو جن زخونة هاجر oil كاب إيران عند حرجزئة مس أمريكا business يبلان secondary نعاء like إجراء كsanction كجبر الله إزبل قرب عن تبو كمو إلوتي والله نرأيه كال تمالي تاريخهم أمريكان يوكرين أبتنايت هابتي معدن نا يوكرين زلو ندادي غازن كال تفتر أو هابتن حوراو وفري نمسرات سممع فريمان this is very good صبق نيوز زي حوات at least انت إزبل ناب صبق كمرح خليو تناي أمونغو راشان يوكرين زلو قالت وقع زي already America مسيكرين أبزي اندحر ناي شركة investment mutual investment اندحر جيران زي كراجع زخيليو تصفى لنا نايزي ديتيل بزح يزلو حوات مخنياتو ترامب
ብዙሕ ገንዘብ ሂብና ኪና ኣብቲ ማዕድን ኪ ኢንቨስት ክንገብር ኣለና እዩ ስለዚ ዩክሬን ምን ተቀቢላቶ ኣብ ጽቡቕ እዩ ዘሎ እዚ ጽቡቕ እዚ ግን ናብቲ ኩነታት ንምርግጋእ ዝዓለመ እዩ so this is good news as of ናይ ትማሊ ማለት እዩ እዚኣ ክገልጻ I think ሰገሊኩም ሓይትኩም ኣሕዋት እዚ ማለት ትሪኡና ኣለኹም እዚን ፕሮዳክት ናይ ቴስላ እየን በዚ ድሕሪ ዘለዋ alright እዚኣ ንህለኩም ሳይበር ትራክ ኮይና እዚኣ ከዓ ሰሚ ትራክ እዚኣ ከዓ ታቫን ታክሲ ኮይና እዚኣ ከዓ ሮቦ ታክሲ ንጽበየን ዘለና እዚአን ኩለን ቶም ሞዴልስ መኪና ኩሉ እቲ FSD ማለት እቲ ብሬንን ዳርጋ ሓደ this is robots ካ እቲ ብሬንን ሓደ እዩ ዝብለና ዘሎ ስለዚ እዚአን ብሙሉእ እንሪአን ዘለና ብዘይ ሰብ ክዝወራ ዝኽእላ እየን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ብሬን ወይ ከዓ እቲ እዚ መስርሕ እዚ እቲ ብዝኣቱ ኩሉ ኮታስ እቲ FSD ብዘይካ ሰብ ክዝወራ ዝኽእላ ሓደ ዓይነት እዩ robots ብዘይካ ባዕሉ ኸይ ዝኽእልሲ ሓደ ዓይነት ኮምፒውተር ነገር እዩ ኩሉ ሓደ ዓይነት ሶፍትዌር እዩ ሓደ ዓይነት እዩ ዝብለና ዘሎ so big change ቀሪብና ኢና ናይ ቴስላ ድሕሪ ሓደ ወርሒ we will see robotaxi mostly up Texas and then San Francisco ካብኡ ክቕፅል እዩ yeah this is how መግለጽ ዝደለኹማ ማለት እዩ እዚ technically very close ካልእ ትማሊ ዝኾነ fake news CEO ናይ ኢላን ማስክ ቶም ቦርድ ሜምበርስ ክቕይርዎ እዮም ዝብል ዘረባታት ነይሩ no this is fake news ባዕሉ ኢላን ማስክ ገሊጽዎ እዩ that is fake ከም ዝኾነ ትማሊ ትዊት ገይርዎ እዩ ምሲድ ያ ሰሚ ትራክ በዚ ጋጣሚ እዛ ቪድዮ እዚ ኣበይና ክሰርሓ ደስ ይብለኒ ሰሚ ትራክ ዞም ትራክ ድራይቨርስ ሕዋት ትራክ ድራይቨር ኡበር ድራይቨር ባይ ዘ ወይ ቪድዮ በይና ክሰርሓ ደስ ይብለኒ እዚ ሰሚ ትራክ ትሪኦ ኣለኹም እቲ ፋክተሪ ኦልሬዲ ላይን ኣፕ ኮይኑ እዩ ከባቢ 1000 ሰራሕተኛታት ነዚ ንክሰርሑ ኦልሬዲ ብቁፅሩ ኣለዉ so this factory is about to run ማለት ክጅመር እዩ very much ያ ትራክ ድራይቨር ተዳለዉ ማለት እዩ so ናይ ኢላን ንህለኩም ኣብ ዘሎ እቲ ዝበሎ እቲ fake news እዩ wall street journal ስለምንታይ እዮም ከምኡ ገይሮም yeah still CEO ናይ ቴስላ ከም ዘሎ ተሓቢሩ so ብዙሕ complicated ነገር ክህልዎ ክእል ግን that's a fake news already gone so let's go we have 9 minutes ተርፈናሎ ማይክሮ ኢኮኖሚ ንእሽተይ ክንዛረብ ሕዋት ሎሚ ዕዳጋና እንታይ ውዒሉ ንዝብል لما عندكم سفلت حمص يو أب حمص report انتاينيرو. Alright, look this how initial job claims and then ISM manufacturing is it's not necessary and then construction spending is in Celestian أقدسنت بتاعت ناي كتبا ويكأنا عداقة لما عندي. So the initial job claims مالت سرحتنياتات تثبت وول ستريت ويكا سنسس بيونبورو ويكا economics بيزلو كلتهم إيتن عسران حموشتن شح عدو علك خونيم أبزا سومن زي أمالتي إزبلا نازلو تثبت كومنيرو لومو ريبورت زرخبنا لغن كلتهم إيتن 4 حادن شح so technically like more كبابي like كبابي 10 6 شح يخون زيادة 7 عدو علك خونيم so قطبا يدكمالو شرانك يقبرالو يجبت قالو مالتي كساب كندزي خون عدو علم دحرك كوعيلهم كلتهم إيتن 4 حادن نحاد كلتهم إيتن 4 حادن شح نحاد سومن زي حماق ساين ناي رسشين كابت تمالي زقلت ناي فيديو تمال تخاتي لكم هتكون تدخل زي حماق ساين مهناتو يا جي دي بي قداما يريدين نيجاتيف 0.3 نارخيبنا تمالي فيديو قلت ناينا سو اندحر إذا بزحات عدو علي خون انتو اليوم وال تصبغ أيقونن مهناتو ناب كنوتات ناب مودا ويكا ناب منقل قال نايكو طباخن كيد نخيلنا رسشين زي Q2 ويكا أزمت كبابي أور حشو حتى إنا قن كنريو كال ISM manufacturing كا إتي مفراي فرنجارات مفراي مالت كل تعينت بيزنس يزول لحوات service and product مشات مالتيو إتي product أقوحو ودقوحو مفراي كا إزي still low يزولو إزي كباب اللي على 5 خونا لو 5 نقلن وال yes economy صبي نبري 4 شعات نت شو منتج كوينجن 4 شو منتج نت شعات اللي أبكر صبوا نجاريزي so زغلو نايك أرز ويكا ناي تعرف زفوت أرخوني خليه هجي بزحنا جرابي أسي أقحو كم زفرة إذا حبرنا نازله يا صبوا نجار خوني خليه زيجن
still an average ISM manufacturer ወይ ከዓ ISM service ከባቢ 50 ልዕሊ 50 እንድሕር ኮይኑ ምርግጋእ ክፍጠር ይኽእል እዩ still low እዩ ዘሎ ኮይኑ ግን ካብ ትፅቢት ንላዕሊ ምምፅኡ ሓንቲ good news ኣላ እዚኣ bad news እዚኣ good news ካልእ ራእይዎ construction spending ኣሕዋት እዚ alright ገዛውቲ ባንክ sorry recession ክመጽእ እዩ ገዛውቲ ኣሎ ክመጽእ ብበዝሒ ኣይንርእን ዘለና ንህለኩም ኣብ ማርች ኣብ ወርሒ 3 ፀብጻብ ክንረክብ ከለና ንሕና ካብቲ ዝሓለፈ ወርሒ 2 ብ0.6 ወሰኽ ገይሩ ነይሩ ኣብ ወርሒ 3 ኻ ብ0.2 ወሰኽ ክገብር ዝያዳ ስፔንድ ክገብሩ ናብ ኮንስትራክሽን ኣምንስ ህንጻታት ክህነጽ ንበሎ ኩሉ ናይ ኮንስትራክሽን ዓይነት ናይ ህንጻ ዓይነት ወጻኢታት ኮይኑ ግን negative 0.5 bad so ብዙሕ ኣይህነጽን ኣሎ ነገራት እዚ እንታይ ዝፈጠሮ ክኸውን ይኽእል እዩ ያ እዚ ኩሉ ዲፖርቴሽን ካልእ ክኸውን ይኽእል ኣሕዋት ብዙሕ ሰራሕተኛ ኣብ ህንጻ መን ከም ዝሰርሕ ትፈልጡኹም እዚ ናይ ህንጻ ስራሓት ብዙሕ ናይ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ያስ እሱ ሓደ ሜን ሪዝን ከዓ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ so ግን negative this is bad report okay ወፅራ ሓደ bad report እዚኣ bad report እዛ ISM manufacturer even ዋላ bad report ተኾነት ካብ ትፅቢት ንላዕሊ ምዃና ግን ድሓንያ ማለት still we have 5 minutes ኣለና to go ጽባሕ big numbers ንጽበይ ናሕዋት ጽባሕ ቁጠባ ወይ ከዓ እዚ ማርኬት በዚአን ክልተ ይኽኸይድ then USA non-farm payrolls ጽባሕ ዝመጽእ 133,000 ሰባት ክቁጸሩ ኣብዚ ወርሒ 4 ተስፋ ኣሎ እዛ ናምበር እዚኣ ራእይዋ ኣብዚኣ ትመጽእ ቁጽሪ ልዕሊ 133,000 እንተኾይና ኣሰየ ምክንያቱ እቲ recession ዋላ GDP ዳውን ተረኸብ ናምበር ኦኬ ብዙሕ ሰብ ክቁጸር ኣሎ ክንብል ኢና تحتي an average 110 9 እንድሕር መጽያ ግን bad report ያ bad report ያ ምክንያቱ ውሕዳት ሰባት ኣብ ወርሒ 4 ተቆጺሮም እንድሕር ውሕዳት ሰባት ተቆጺሮም ካ unemployment rate ዘይትሪኦ ኣለኹም 4 point ዘሎ እዚ ቲክ ክገብር ይኽእል 4.4 4.3 so እዚ እንድሕር ቲክ ኣፕ ገይሩ unemployment rate ኣብዚኣ ዘላ ዛ ቁጽሪ እዚኣ ትመጽእ እንደገና እዚ ቁጽሪ እዚ እውን ዳውን እንድሕር ኮይኑ already GDP negative ረኺብና ኣለና ስለዚ Q2 ወይ ከዓ ዝመጽእ ናይ ዚ 3 ወርሒ ወር 4 ወር 5 ወር 6 ሕማቕ ሪፖርት እንድሕር ኮይኑ recession declare ክኸውን ይኽእል እዩ bad so ጽባሕ main እዘን ክልተን እዚአን main ኣርእስትና ናበይ ይመርሓና already GDP negative ረኺብና ኢና ቁጠባና እንቆልቂሉ ኣሎ so unemployment ኸ እንታይ ክበና ይኽእል ምክንያቱ recession ኢልካ declare ትገብሮ ክልቲኡ ነገር unemployment ብዙሕ ክኸውን ከሎ እዚ 4 point ገለ 5 point ገለ 6 point ገለ ክኸውን ከሎ እንደገና እዚ GDP እዚ ከዓ ክልተ quarters ናይ ክልተ ርብዒ of ናይ ሓደ ዓመት ወይ ከዓ ናይ 6 ወርሒ ኔጌቲቭ ክኸውን ከሎ ስለዚ ጽባሕ ኣብዚኣ ንሪኣ ምንቅስቓስ ናይ ማርኬት በዚ ንሪኦ ዘለና ሪፖርት እዩ ካልእ ምናልባት ትራምፕ ዝኾነ ነገር ክዛረብ ይኽእል ዛዕባ ናይ ታሪፍ እንድሕር ሓድሽ ነገር ኣሊኻ እሱ ከዓ ንባዕሉ ክለዋውጦ ይኽእል ማለት እዩ so we have 3 minutes to go أحواز 3 دقائق ساب زلنا ماركت معصاو الله Left front door. Left front door. Left front door.
Thank you. Frozen. Frozen. Strawberry. Left front door. Oh. 22. Okay, yeah, earning, sorry, we have another 1 minute to go. يقرأتا نهلكم لا لما عنتي أبل الله تنقدمها دحرو أمازون ريبورت لنا so Friday صباح كابتن عبيت كامباني بلان زي mostly تندعبيا كامباني إن نمنتاي أبل تريو الله أبل جرين تغيير أبل تقصر حدا holding جراز لنا S&P index يا مالتي كلنا نفلتا I'm not sure. Okay. Yes, Apple تقصر حدا holding إذا لا ناي S&P almost 6.3% باليته. دحرو أمازون كا تقصري 4 زلا like 4% هدي. زي صبوا ريبورت ترخيبنا صباح S&P صبوا خيري جن حزوا صباح S&P صبوا خيري لنا إتا ماركت جن كل شيء أبجمت كنا أتوالنا صباح أبزي non-farm payrolls and an unemployment إنت خم ركب كوسني. Okay, let's go. أبرهالو دحوبي. Okay, what is this in here? As whole earning شرق yeah, sorry, I guess زقبركو أمسيلني. All right, Apple كلتميتن almost 0.16 increase جرالا. So let's see Amazon one كمو about 294 close جرالا لما عنتي. How's Tesla doing? Tesla is damn it negative close gera. Let's take Tesla not necessary. Yeah, Nvidia is 2.4 all close gera. And then wow, Microsoft is 7.56 close gera. Like close كجبرة خلوا down coin and I have no idea. زخون news نيرو مالتي. So yeah, Palantir. All right, let's go. Let's go. The most important من قديمات متص I guess من قديمات متص كنرينا هنصبينا أب زي مالتيو صبي أبل أخذ كوندلا أبل كل شيء رأيكم حوات زي تيك أبل زي like closing jump down دي أخيرا زخون نيوس نير مالتها مود أتاقن تيك تقبري عند حربيت قراتو مالتي. Let's go. And then Amazon one. Oh my God, Amazon is like big drop أحوات. Holy shit. Probably Amazon report to get a holy shit. Look this from here to here. Oh my goodness. Like after our Celestine it was just a zero. Whoa. What is going on in here? Come on, give me that. Amazon. Investor relation. Amazon, Q4, Q earning release, Q1 2025. What is 25? 2022. It's not that easy. Why it's not giving me in here? This packet. Not yes. Oh, holy shit. Still, it's not kicking that. A big drop. That is still not out. Imagine. Wow. I recognize the kick of like Microsoft and Meta. Okay, rekindle of AI trade.
Come on, give me Amazon. Come here, Amazon. Holy shit. Apple also down. My goodness. Apple is down to 0.16. Amazon is down. Big down. Give me. Tesla is down. I think so somebody's missed. Yes, Nvidia is down after hour. All right, Microsoft at that. Meta is down after hour. Oh, holy shit. I think so. All right, Amazon earning is out. That's what it is down. All right, earning per share, EPS. Oh, holy shit. That's good. Like EPS is hadn't it but like, you know, and a 1.36. Yeah. Earning per share had a قرشن نت بسلاسن شدشن سنتيم إن دات تبى and then قرشن 59 ترخيب. It's good. It's good. Earning per share is like beat it. Good. And then revenue 255 net بسان شوعة بليون فايس 255 it's beat. All is beat, guys. Amazon website is 29.4 expected according to the advertisement. What happened then? Amazon is down almost 4%. Why it's down? All right, the number is good or what? The number looks good. I don't have the okay. The report for score after all there is like how the company will estimate from analyzed pulled by LSE. Okay, then number ጽቡቅ ዘሎ ኣሕዋት number earning per share 1.59 like زيادة ካብ ትፅቢት ንላዕሊ and then ኣታዊ 155.7 ቢልዮን زيادة ካብ ትፅቢት ንላዕሊ. So why down ንዝብል ሕቶ there is something probability like mostly ብዘይካ ናይ ተስላ ናይ ካልእ ኣይገብሮን እንዲኣነ ኣብ confident የለኹን. There is something after ታሽም. All right, Apple is kind of back ትገብር ኣላ Apple. Holy shit, why Amazon? Okay. Why Amazon? Big it. All right. Amazon Web Services 99 million expected according to the thread. Okay. Advertisement 10 million expected according to the thread. Okay. Come on, give me something in detail. Something in detail. Trump vs Amazon. Okay. Something in detail. All right. انت بين احوات. Sorry. Why drop their wall السلسلة من تاع drop كوينا ذلا. Apple is also back. Lie down. Holy shit, what a big sell. What a big sell. What a big sell. What's going on in here, guys? Amazon, give me this. There you go. That is what I have now. All right, APS PDF. Well, this is a lot to read. Don't have time to read. Okay, May 1. Okay, net sale increase. Okay, ማለት ኣታዊታት ብ9% ወሰኽ ገይሩል ማለት እዩ ካብ ኮምፔር 143 ናይ ዝሓለፈ 2024 Q1 ምስና ሕጂ ክንሪኦ ከለና ብ9% ኢንክሪዝ ገይሩል. Okay, excluded like 1.4 billion of blah 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 blah. Okay, the net sale increase. Okay, net sale ንባዕሉ 10% increase ገሎ ካብ ዝሓለፈ ምስ ዝሓለፈ the same is what ኣድርሕዋት Q1 ዝሓለፈ ናይ Amazon Q1 2024 ማለት እዩ. It's increase. What happened then? Okay, North America segment sales increased 8% and international segment sales increased 5%. Okay, segment increased 17%. Or like operating income increased 18.4 billion in the first quarter compared to the 13 point. Could be this mess ab حوات ازيا دانت بزي اسنا good مخنيات وصايتاتهم ازيو ካብ ዝሓለፈ quarters ዳጋ 10 almost about 3 billion هون زياده መጽي ማለት ያ 3 billion. This is one ሓንቲ እዚኣ ክትከውን ትኽእል ያ ብዙሕ ወጻኢታት ገይሮም ኣብዚ ካብ ዝሓለፈ quarters ማለት እዩ. ካልእ ኖርዝ ኣረጋ okay, net income increase. What net income كمان increase 17.1 billion first quarter. Oh my goodness. 1.59 yeah, diluted EPS ማለት compare with 10.4. Yeah, look this almost 7 billion هون increase ገይሮም ኣብዚ ሕጂ ካብ ምስ ናይ ዝሓለፈ quarters ናይ 2024 ምስቲ ዝምድና ምስ ዝኸይድ. Okay,
operating cash flow increase 15% ጥረ ገንዘብ ኣሕዋት 113 billion. My goodness. For the 12 months compared with 99.1 billion. This is good. My goodness. Whoa, wow. Free cash flow أحوات. Hey, free cash flow decreased ناب 20. All right, look this. Another not good. Look this. Free cash flow ጥረ ገንዘብ 25.9 decrease ገይሩ ናብ 25.9 billion for the trailing 12 months compared to 50.1 billion for the trailing 12 months. This is a big drop. Here you go. Here you go. Why Amazon drop is this is one cash flow ناب 25.9 billion ገይሩ ሎ ናይ ምስዳ ሓለፈት 50.1 ሓደ እንደገና what is my second one? እዚ operating income increase. What is my second one? ሓንቲ ካብ ዝረኸበ ነይረ anyway. So most probably that is why it is. Yes. So technically ምዝ ኩሉ ትማሊ ትራምፕ ዝብሎ ነበረ ኣማዞን እንታይ ኢሉ ሕዋት ናብቲ ናይ ኣማዞን ድሕር ተመሊስና እንታይ ኢሉ ነይሩ hey ኣነ ፕራይስ like እንታይ ኢሉ ናይ ኣማዞን ሲኦ እቲ ፕራይስ ትራምፕ ብሰንኪ ትራምፕ ዝግበር ታሪፍ ቀረፅ ኣብቲ ብፍሉይ ክገብሮ እየ ዝብል ቁርብ ባእሲ ወይ ከዓ እግርግር ዝፈጠረ ነይሩ ስለዚ Amazon's advertisement business is grow 19% from quarter to quarter. This is big one. Why it is down then? Come on, give me that. Why is a big sell-off? All right. Why is a big sell-off? You have is a good. Because of cash flow down? All right. Financial guides. You don't have to read all this. All right, let's go. Now Apple can read about what. Apple is not out yet. Apple, yes. Relation Apple. $2025 is released financial statement. Yeah, Apple is good. I need to summarize on it. Is the right one? Yep. Hello. See what happened with Apple. Yeah, Q1 press release. Let me see this. Okay. Yeah, Apple today announced the financial result for its fiscal of 2025 first quarter ended December 28, blah blah. Okay, revenues 124 billion, up 4% year over year. Whoa, Apple is up 4%. And then quarterly diluted EPS got 2.4, up 10%. Apple also good report. Today Apple reporting our best quarter. Like what happened is not blowing out. Okay, something. All right, something. All right, Amazon is coming back. What is coming back? All right, Apple. Clean. This is Michael. Yes, sir. Yes, sir. How are you? Good. I was at the store and I looked up to the ATM. ATM works perfectly, and I did the transaction and I pulled out the money. Everything went okay.
So ንእሽተይ ክንፅበይና ኣሕዋት ዋይ ግን ክሊን ኣውት ዘይገብረና ዘሎ Left front. overall ክንሪኦ ከላ ግን 124.3 ቢልዮን up 4%. Okay. And then Sounds EPS good. got 2.40 up 10%. Blah 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 Actually, I blah blah. didn't open it from inside because this is why. Just I need, as usual, your permission. Because Let's get it. before I Tesla do down, it out. that way. This Nvidia is out, Yeah. So and unless Microsoft is out, it's a lot of this. Meta is out. yes, I already left it. Every of them I is already down. tested and it Is there didn't any work. Trump say Yeah, something? everything Let me was see fine. this. All right. Okay. X. So, thanks so much, sir. Appreciate it. While we are waiting, what is Trump say something news in here? Yeah, Amazon will see that EPS 1.56 and the net sale Amazon kulur ina we need Apple. I didn't see Trump even while hunt tweet agabaran. Like the number is just cash all right. Apple not ready yet. Come here. Let's give it a second shot. Thanks, Maz. Have a good day. Let's give it a second shot. Left front door. Let's give it. Yeah, Amazon beats on top and bottom line, but issues light second quarter. Okay, here you go. Why Amazon down? Thank you. All right, what? Yes, this is why. Why down coin is light second quarter guidelines. Okay, Nick Kalai, of course, yes. Of course. That's why it is down. All right, that's yeah, thank you. So Q2 abzimets مخنياتو بسنك ناي تاريف شجر كفتر سلازخل light coin back. That's why the stock fell coin in Amazon. That's the reason why Amazon sharply down. It's coming up now. By the way, it's coming up again. Why down coin Amazon is بالحتى again? Here you go. Q2 زمت زلو. Hold on. What is my Amazon? Okay. Q2 زمت زلو نسو a little light coin, but it gives a light guidelines for the current quarters. The stock falls more than 4% in extended trading. Yes, we don't know that. we don't know that. مخنياتو Trump like tariff ወይ ቀረጽ I don't know ናበይ ዓይነት guidelines ከም ዝመጽ ስለዚ ንዝመጽ guidelines ወይ ከዓ ንዝመጽ Q2 ጽቡቕ ዝኾነ መንገዲ ኣይሃቡን light ኮይኑ ዘሎ so maybe እዚ ሕጂ እትዮም ዘሎ revenue 155.6 they ክኸውን ይኽእል እዩ so that is why it is ኣብቲ ናይ conference call ግን መጽኡ እንታይ ክብል እዩ we'll see what he's going to say ማለት እዩ yeah that's why again because of this light second quarter guidelines perfect yeah cool RBNB disappointed revenue guidelines for the second quarter my goodness RBNB one not good all right but let's wait Apple what it says دلينا نحن Amazon Apple like it's up 2% ግን بعلو غزارب كلنا Amazon سمعنا دحنتا كم زبلي Apple almost up okay yeah yaki Amazon I know دا ሽግሩ እንታይ እቲ ትራምፕ ጌርካ ዘለኻ ታሪፍ ወይ ከዓ ቀረጽ በይኑ level price ክንገብሮ ኢና Amazon each price level ለሰይ 5 ቅርሺ ሽየጥ ነበረት አይተም ቅድሚ ቀረጽ እንድሕር ምስ ቀረጽ 7 ቅርሺ ኮይና እተን 2 ቅርሺ ብሰንክ ትራምፕ ኢልናስ ኣብ ኣኽን ጽሕፈና ምስ በሎም that's a big fight ማለት
Yep, Trump and Amazon. A little fight, big fight. Yeah, look this out. Amazon seller, right? Like price was home to Trump chain tariff. this is where it is. Amazon. Okay, so let's light him all right. Apple can صباح what break down قرنا Apple can reamo طابو نزن yeah نيات ترامب ولا حنتي بلن okay. Let's clean this one out. فيكس كل شيء اهب this VIX like تحت 20 اللي حكينا دا سجل دي مالت هاي فولاتيليتي مالتي بكا ماركت اب اند داون بطعم هاي له ابزي بس احنا ربح حلف سكرون حكمكم اولموست 50 كلتن ورح ربعت على شوعات هجيجن بسنك قرص انام زلنا هجيجن الداون دخونو خين له مولي هو تبزي نيرو لوك دي سحوات like the whole years كم ستاتي نيرو ده ابزي هاي مخان مالت بطعم بادي ولا 5 years ترينا بك كم زنا هجي بقدامي look this 45 ورحي سلسته على الثلاثة قصوا بك هذا هاي حساب شعت راح ينيرو not even جزء let's see up جزء yeah 2020 جزء كوفيد كمان كم هاي نيرو alright let's go Apple came Apple Airbnb disappointed okay احنا تنعبيت كامباني نهندر in Delhi not is Apple بزي تحابي أو تعالى على أقل ملح let's give it a shot right and my other source in here what Amazon is now okay yeah it's Apple is like turning back what boo there you go something come up how about Amazon it's coming oh somebody said it. It's turning it is turning but we need the breakdown now it's not clear in here I just want to see December 25 and December 2024. Why it says 28, 2020, sorry. Okay. Apple. Press release. What is the financial? Okay, is this? Let me see. Oh, all right. Yeah. Okay. Yeah, it's up, of course. And I need breakdown. All right, product and service. Total Apple year over year إذا ولا درزلو. We have like 210 شعة بيليون يورو 224 almost 8% up comes خونه yes. But I need easy guys. You don't have a pen now to go all over this. You need easy. All right, let's find out in here then. Okay, total net sale is like almost this big. Gross margin
54 almost ናይ 4 ቢልዮን ፍልሊ operating expensive كا 14 ቢልዮን ናይ 1 ቢልዮን ዝያዳ net income 33 ቢልዮን ነይሩ ዝሓለፈ ዓመት ናይ 2023 I need for now I need for now I don't need this the whole year I need Q1 am I making a mistake in here guys am I making a mistake in here not the year one I don't like please up but I don't see that result scheduled May 1. All right. Expected EPS 1.63 and an expected revenue 94.75. That is big volumes. It's 94.74 or what? 75 almost now. Tesla darga na عمل أتاو مالتكوين. This is big revenue. Apple probably would have be Apple oh wow again backdrop Amazon yeah of course Amazon it's not gonna be happen okay قرطعوات sorry I thought ساعة 4 سدوي مسيلنا كله بحنساب ناي أبل 4 كندي إني خمسة زلوا was down some ticker down
Why? It's not out yet. It's right in here. $60. Click down. Yep, USA Ukraine. Look this hard. To deal the USA and Ukraine signed a landmark minerals deal after months of for negotiation number one. Okay. In detail, if you want, guys, this is gonna be USA mutual abzi atiamalo. Let's see how it does. It's very helpful. كون تسفان قبرنا زي piece نخفتر. Yep. If you want to read it, you can read it, guys. Okay. Team ምክንያቱ ኣፕል እውን ምስ ናይ ቻይና ሞር ተኣሽሙ ስለ ዘለዋ ፕሮብለማቲክ ንብረታ መስሊ ብቻይና ይስራሕ let's see how it does wow this is big sharp drop there you go but it's not out yet. Oh, you go. It's out. There you go. What does the number looks like? There you go. Look what. Look up. Breakdown. Come here. Give me this. Is not the right what I am looking for. All right. Apple reports physical second quarter earning after the bell. Blah blah blah. Numbers. Okay. Apple makers. Right. Yes. Of course. Now tariff from China mostly. It is very Apple of China. I need the numbers. Give me the numbers. All right, here you go. Wall Street expected 94.68 billion in revenue, which would be a 4.2% increase on annual base according LSEG. But what we got? Analyzed plus by LSEG are expected Apple to sign it. That's expected 89 billion in sale and jump quarters, bottom 4% increase annual base by service. All right, here you go. And but he said it out. Is this how we got the revenue 94.68? Okay, Apple iron out. Here are the numbers. There you go. This is what I'm looking for. Easy way. All right. Earning EPS ሓደ ነጥቢ 65 invite like ነጥቢ ሓደ ነጥቢ 63 እንዳተጸበዩ ግን it bit like 2 ሳንቲም زيادة good and then revenue 95.36 bit 94.66 almost like around ሓደ billion ይኸውን bit good እንታይ ዳ ዋይድ ኣነ ዝብል ሕዘ but service division disappoints but that's all أحوات Apple mostly at China ስለተሰርሖ the most probably at China products ስለዝገብር እዚ ኩሉ ዝመጽእ service division disappointed that's all that's why Tesla why Apple is down boom why Amazon is down boom because of all this get up so nothing
ولا تريبورت ጽቡቕ እንተኾነ ናይ Q1 ክሳብ ዝኾነ ገና ሕጂ ግን ናበይ ከም ዝመርሓና እዚ ሰርቪስ we don't know. Like Apple, yeah, حوات look this. Okay, Apple production. Apple production larger global industry with China. Larger up China. Like ብጣዕሚ ኣብ ቻይና ይመስል ዝፈርም ማለት እዩ so globally ኣብ ዳርጋ yeah China and then በዓል India so ትዝበዝሕ ቻይና እዩ Apple ትፈሪ yeah ስለዚህ like this is all the problem ምዝ ኩሉ ዝመጻና ዘሎ ማለት እዩ so that's why but service division disappoints yes this is how that's why but ሕጂ ረኺብና ዘለና ናይ Q1 ክሳብ ዝኾነ yes EPS is good and then revenue ataw is good 95.36 but yeah look this حوات like biggest Apple beer says the production moved to India India خيركم كتفري لكم مغنيات مس India قرب negotiation متص ስለ ዘሎ anyway that is how why نزبل حتى even though ولا ጽቡቕ report እንተረኸብና this market should be up حوات technically it should be up all blame to Trump that's all كلنا Trump طرحنا blame كقبر نخلي ولا حنتي أمارات يلن Trump what are you doing Trump yeah صبغ نمبري بتعمل صبغ نمبري Apple Amazon صبغ نمبر نعرفه هذا لكن due to Trump nothing we can say anyway yeah all can maybe up كهوني خلي somehow تمالي ناي بعد مايكروسوفت ان ميتا صبغ نير ولا صبغ نام بعصيرو تن كامبانيታት صبغ እርኒን ገብራለዋ ኩለን ኣብ ናይ Q1 ኣታዊን ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣሎ ሕማቕ ካምፓኒ ኣታዊ ረኣናን except Tesla then እዚ ክንብል ኮልና ግን most probably እንታይ ትሽግር እዚአን በዓል Apple በዓል Amazon mostly ምዝናይ ታሪፍ ኣዝዩ ጽልዋ ዘለዎን ከም ዝረኣኹም Apple mostly ኣብ China ስራሕ then ኣብ India so China ስራሕ ናብ India ምፍግሮ ዝብር አርቲክል አለ of course አላ ኣብዚውን እንተፈጠርካ ካምፓኒ ኣብዚውን ከተፍሬን እንተፈጠርካ ከም ትፈልጥዎ ሁሉ ያ ነገራት ክብር ክሳብ ዝኾነ ማለት እዩ so this is how ወላ ቢት ይኹን ትጽቢት ዳ እምበር still not happy ኣሕዋት not happy ኣብቲ ረኺብና ኢና by the way it's not necessary now ወላ ቢት ተኾነ not happy not happy even the number is bit but still yes all right PS iPhone revenue is iPhone ترى 46 كله ابرايو 46.84 بليون 45.84 بليون እንዳተጸበዩ ናይ ማይክሮ revenue 7.95 بليون 7 كله up everything is up iPhone is 6 point ገለ by the way ስለምንታይ apple app ክኾን ይኽእል መሲልኩም ምክንያቱ ክኸብሪ ስለተባሃለ ብሰንኪ ናይ ቀረጽ ናይ ቻይና ታሪፍ ዝመጽእ ስለተባሃለ ብዙሕ ሰብ ኣፕል ገዚኡ ማለት ሶሪ ብዙሕ ሰብ ቴሌፎን ዲ ኮምፒውተር ዲ ካል ገዚኡ ምክንያቱ ኣፕል 3000 ክትከውን ያ ንሓንቲ ኣይፎን ዝብል ኣርቲክላትን እንበብ ነይሩ ስለዚ of course revenue high currency ፍሉጥ almost 95.4 billion like you know 94.96 billion ዳጽና almost 1 billion ይኸውን ዝያዳ መጽኢሎ so gross margin is like not good look this this number is bad margin مخسب profit 47% like 47.1 እንዳተጸበዩ that's a big margin by the way this is really big margin يخري خلنا مسناي كال أوادرنا again still 41.7% but like you know أكندي 47.1 that is not happy down get لانسا anyway this is all guys Apple said it's like board authorized up to 100 billion share repurchase here you go my goodness this point is great Apple abzi كنا نكري أنيرنا بس good news دي oh my goodness بس good news دي abzi أدلله where you go come on bring that Apple repurchase نتي outstanding share بعلا نحدى 100 billion خون كجوزيو this is really great like outstanding share down مخانم عليك أحوات بعلا repurchase ندحر غير حنت كامباني بعلا نتي أبتي invest تكبر نزسي نابزسي ناي حدا 100 بليون خون كتجز like
This is a lot. Is that right? Like, yeah, 100 billion in share repurchase this quarter, down from 110 billion authorized last year. Apple also said it would pay dividend about 26 cents per share, like 4% increase. That's really great. نعم نتصل هجد أرجع بعير عنان كمستات مالتي. This حنت كامباني بعلان دحركة جزء فتينا يا منس حدا صبوا نجاري صبوا علامة but very good like positive but no we don't see any green إذا بقى خونج أفيني رونا بزي at least 3-4% جن let's صباح نتاين نرئي مالتي. Okay, somebody but okay after 10 minutes. Oh yeah, فاجأ. Thank you. Yep. Strategy. I know. It's كله mess up. That's all Trump. But this word, let me back again. Sorry. Let me clean it. This. إذا قال إذا نايح 100 billion repurchase شركة قبل كلها. Very good. Net income كمان 24 billion net بسبع عن شمنتين. That's the net income. إذا كنا يتسلا almost half billion رخبنا لجنزبي. أبز على 23.64 number app of بقى كل apps اللحوات Apple yes app okay Fox assessment held double digit service growth 26 yeah sales greater in China which includes Taiwan yeah that's all nothing بقى تي anyway I hope حيسكم منك تكون تسفى قبر كال انت الله نري أن ندخل let's see what happened قدمي كاب the bank reserve fell to 3 billion and then Apple anything okay nothing زخون comment يلن yeah that's all guys what is after hours they do companies I know all كلن down كخدا عن هجمس Meta yeah everyone is going down مالتي مهنياتو وطيت أنا سحبنا أنا تودي Palantir سحبنا أنا برالو دحابي anyway nothing we can say but we'll see what happened that's okay yeah مهنيات S&P pre-market it's still okay feature but that's what happened. All right, how was crypto by the way today? Wow, crypto is almost up 2.91%, about 97k. All right guys, yeah, thank you. Let's see صباح كده جمالكم تمدحلكم زعتهم صباح نصبين نجارات لنا most important زين كل التنت بين non-farm payrolls and then USA unemployment rate زين كل التنت بزياتن زين كرينا زين نمبر زي 233 شح قصوري أم أبورحي 4 هزب هذا الحرازي ناي هاي كوين زين نمبر زي أمنس نزل ريبورت رخبنا يتمال ناي GDP ده حرقة بالانس أوت قبلنا خليو recession سبورب كانسل قبلنا خلينا نجزيو unemployment rate كا about 4.1 4.2 من دحرستي كيرو we'll see what happened زينا 4.44 نابلة على دحر كيرو زيخا زنامبر زيخا تحت دحر كيرو bad مرو ماركت داون خوني خليو بمقصال CME Fed أبز خلنا دحري زمت ربيعكم متنا تايم قبلنا as of now of course Trump due to Trump 93.3 rate cut كم زي اللي نقولنا له أبجون دحر كيرناون yeah 54.8 0.25 rate cut راح قبريم قال كلاس مسانا حواتهم مسانا ختم مهارة دولين دحر اللهم كونكم we are already لما عنتينا خنجمر كلاس join خد قبرو تدوليو بفيسبوك تصحف لنا تدخلوكم نحنا تنمهرو كلاسات very in detail أبزي بملو numbers عند خالقنا نخير زلنا so كتموصنا تخلوكم join كت قبرنا تدخلوكم let me back that what I have it in here okay this is our classes yes زي كاب حدث قاب عسرت خلته عينة تمرتي زلنا نهلكم كسابزي زي عينة تمرتينا نمهر بملو
بزعبا معلتاو زينا عداقا كمي وعيلو لايك بصحف وي ريكورد نابت زلخم جروب نسدد ان قطباو زينا نامنت PPI CPI CPE ايرن كامبانيز كم زي جنري صنحنا قالت ابز كلاس كن ان ديتيل تي فاينانشال بمول انا نخدم عليتي انتي مسل نمهركم ان امبلويمنت كم زي جن صباح نبرزلنا فيد انفليشن بمول ازي ابزو نحلفوينا باجت بزعبا باجت وكا محدرا جنزب تاي مسل بوزي نجمر ستاك كله كاب حدا خفال كساب تشعت خفال لنا ريل استيت كاب حدا خفال كساب تشعت كفال لنا اولموست كل تور حزو سيريزي كله ستاك ريل استيت محدرا جنزب ور حزو سيريو نقدي لايك اولموست كل تور حيجا يوسري بيزنس كتكوز دوليدو خطون دوليدو anything ولا تراك ده خزور دلي قال مسو انتي كتمالا لك انت عين الدوكمنت خلوا قالو زي everything زماله لاين اب نغبرو مالت حاجه استر لكم اب دوكمنتون او نحجزكم نا كلاس وص ازيكم ابتا خلاص كلنا اني حتى تحيتكم يس مدحن هيوت انشورانس ناي هيوت ناي مكينا منبر غزا ازي انتي مسل نابنا زلنا نحنا كله ابز تمكرناون نكافلنا مسرتاو بزعبا قرص اب امريكان نبرت طراي زخا اوكي ገንዘብ ግበሩ ገንዘብ ክትገብሩ ንብል ኣለና ማእስኻ ስታክ ማርኬት ክትገዝእ ትኽእል ማእስኻ ስታክ ማርኬት ክትሸይጥ ትኽእል ማእስኻ ሪል እስቴት ክትገዝእ ወይ ከዓ ክትሸይጥ ትኽእል ምስ ናይ ቀረፅ ውድድር እንዳገበርካ ማለት እዩ ካልእ ናይ ጥረታ ኣካውንት ዘለኩም መግለፂ ንገብርና ሮዛ ኣሬ ፎር 1k ናይ ቆልዕኑ ትምህርቶም 529 ኣካውንት ወይ ከዓ any custodial accounts ማለት እዩ credit score the most favor ብጣዕሚ ዝበለፀ صغا ገዛ ክትገዝእ ተለሊኻ ክንደይ ክህልወካ ኣሎ credit score 700 plus 40 740 ይኸውን كما يابو كتبصح تخل انت خنبكا نخل كريدت كارد حجمر زلكا انت عينت لون توصل لك ناي تليفون دي ناي موبايل دي ناي سوري ناي كمبيوتر دي ولا سنتاي مانج كتغبر لون وسيل كان كريدت سكور كان ب 740 كندي كريدت كارد خلوا خلول زمولو تبلاشيت اللي هاو تو فيكس ات حدش تعقدات بزمت محدره بترامب زمت زلو كله زيغا معلتو ابديت نغبرنا يتخل ويلكم اجين لما انتي انا مጨረሻ عدلكم جنك تكبر ندحر لكم welcome if not I will see you the share size رأينا نمهر زلنا if not I will guys see you up زمت شو عايزين ابن جمرولو ما يبي دحري شد شو حدي خون كل دحري شو عتور حديو زي تمرت زيجن كفليتو 400 قرش تراهيو إذن خوف لوجن كل شعب زغتر دوزل لكم قدام ناي كاب حدا ساعات كاب كل 9 كاب 3 ساعات مهرنا بريكوردو نابزل لهم مقروبين نسدد so زبملوجن اني تمرت نمهرنا ابنت اللونا حمشا كفال نمهرم اللونا قالونا اللونا ازخا تصنبرت مسانا تكون تخلو ثانك يو حنساب كفيلكم اندحر اتيكم از ገንዘብ እዚ مسانا لايفكم كل شع اللهم جنا ابنت بزعبا زي ريبورت هيج زغلص زلهم نغو نابتم نحنا جروب اما حلالفه سلاميغو yes I got you brother thank you so yeah thank you welcome again دم حبش education اندحر از كل دوليكم مسانا تمهرت لكم فيسبوك ماسنجر غيركم رخوبنا حوات we can help you out ناب ماسنجر هاي بولنا مسانا تحوس ندحر لكم هجي ابزن كل 3 ساعات كاو جن اي كلونا ني كلاس لنجبر thank you welcome again oh alphabet